የሕይወት ምንጭ ኢየሱስ ኑና በነጻነት ይላል ለፈለገ ሁሉ ያደርሳል የሕይወት ውሃ የጠማችሁ የሕይወት ምግብ የራባችሁ ለዘላለም የሚያረካውን ኑና ቅመሱት ኢየሱስ Keeruki nevekko baxantinoe ayirraddu macciishshaanonke da'ataanonke tini Itiyoo Barnabaasi soqqanshoy qixxaabbaye Hope Channel Itiyophiyu aana shiqqawo qixxaawooti baxantinoe macciishshaanonke da'ataanonke uyitine hee'noyenke hedo daafira lowo geeshsha galaxxineemmo'ne maganu maassiro'ne xaano kowii suffine noo'ne hedonna xa'mo kowiicho la'inayi teessubbanke aana wortinankera Kunni albaanni sa'eewo qixxaawobbanke no tenne telegiraamete teesso aana afidhine la'inawa mootichu baxilli koyinseemmo'ne techo addi qixxaawaa'neti ki'newa shinqoommohu kunni albaanni aqaaqqii adventisete betekiristiyaanera maganu tonni dire albaanni mitteenni assiyonsare woyim adhantiyo roduuwi maganu galaxxate qixxeessidhiyo qixxaawo assiransa qaangayi insa qixxaawo haa'neti techo ki'newa shinqeemmohu teyo albaanni tonne diro badhengeemmo woyte Itiyoo Barnabaasi soqqansho hakko su'miino uurritiyoha ikka hoogiro Pastor Beqqele maatete soqqansho giddo minunna maatete soqqansho giddo soqqamaawo daafo maganu isinna jaallasi widoonni lemoo sa'eyo minna woyim shoyellawo sa'eyo roduuwa xaadisiyo mittimmate woyim adhamate yaate Pastor Beqqele Gebrehu hatte yannawano insa gaabicha woyim sarge asseyo qeesichaati xaano tenne qixxaawo aana maganu qaale beeheyo isooti hakkiicho adhantiyo roduuwi giddo koye leeltiyori uyitawo farcirano faarsono huuccattono addi addi qixxaawaa'ne shinqoommo'ne insa leyo magano galantayi insa leyo hagiidhinayi yanna sayinseemmo hekkawo maganuno annannaho assiyoonkere daafira addi addi coye daafira maganu galantayi yanna adhineemmo hekkawo qixxaawonke goofimarchi geeshsha ninke leyo hee'nawa mootichu baxilli koyinseemmo'ne maganu maassiro'ne ጥንዶች ለመቀበል በትህትና እንድትነሱ እጋብዛችኋለሁ። baalunku gottine uurrine kuri mittimmate adhameyo roduuwa haa'neemmo yanna ikkitawo እግዚአብሔር አምላካችን ከእኛ የሆነ ምንም ነገር የለም። ሁሉ ከአንተ ስለሆነ ምስጋና ክብር ላንተ ይሁን። ሕይወት ስለሰጠህ እናመሰግናለን። ጤና ስለሰጠህ እናመሰግናለን። በቤት ስላልተለየን እናመሰግናለን። በሕይወት ኖረን ዛሬን ማየት ስንችል ስለዳን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ እዚህ የተገኙትን መስዋዕት ሁሉ አንተ ባርካቸው። ሕይወታቸው የተባረከ ይሁን። ጤናቸው የተባረከ ይሁን። አገልግሎታቸው የተባረከ ይሁን። መውጣት መግባታቸው የተባረከ ይሁን። ምናደርገውና ምን ሰራ ነው ሁሉ ለክብር ብቻ አንተ ይርዳን። ዛሬን ደርሰን አመስግነናል። ከዚህ በኋላ ያለውን አንተ ጊዜውን አመቱን ሁሉም ነገር አንተ ተረከብ። ኖረን እንድናመሰግን አንተ ይርዳን። ከዚህ በኋላ ያለውን ፕሮግራም አንተ ባርክ። እንደገና አሁንም ተናገረን። እግዚአብሔር ምከረን። እኛ ጋር አትለየን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ
ለእግዚአብሔር ይሁን። Maganu galatamu. Amen. እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። Maganu baay'ee sagalaxeemmo. ክብር ፕሮግራም እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት አብኔዘር የምንልበት Maganu galaxeemmo Abeneezeriineemmo qixxaawa baay'ishoon kidaafuu maganu maassamu. እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት እወዳለሁ። Dagginu eebe baala walle keeve daggini. በፊት በቃል ኪዳን የተሳሰራችሁትን ጥንዶች ደግሞ እግዚአብሔር Tonnu dibe albaanni gondoorii mitto ikkitino roduuwano maganu hawalle iillishoo'ne hawallo kaadhiyo'ne ammora baxeemmo. አንድ ነገር ላስቸግራችሁ ፈልጋለሁ። Mitto coye xa'mammo'nera qaarrisammo'nera hasireemmo. ዛሬ እዚህ ጉባኤ እንግዲህ ሁለት ፕሮግራም ነው። አንደኛ Tewo tenne songo aanaa lame qixxaawooti noonketi. ሁለተኛ ደግሞ Mitte tonnikki dibo ayirrisidhawo minaamanna ፕሮግራም minaannubbaa programmaati. ልክ ነኝ አይደል? አዎ እዚህ ላይ መድረክ ላይ Layinkiti tenne maqaaqii Adventistete Beete Kiristaanera minunna maatete sanbataati. ሁለት ፕሮግራም ነው የምናካሄደው። Hakko daafo lamenta qixxaawo assineemmo. የምናስበው ጉባኤንም ጭምር ነው። ዛሬ Di'i dayichonna dayichimma woyim mushurroota calla ikkikkinni songono mitteenni la'neemmo. እዛ የምታስተናግዱ ሁሉ ቁጭ በሉ። ወጣቶች እንዲያስተናግዱ Te songo giddo heedhinoeri minaamanna minaanni heedhinoro mitteenni ofoltinara mootichu baxillii koyeseemmo'ne. ተፈላለጉ። Mimmito hasidhe ይቀመጣሉ፣ ባሎች በስተቀኝ ይቀመጣሉ። minaanni qiniitee minaama guraanni ofoltawo ያለው እየተነሳችሁ ፈልጉ። hasidhe minaama'ne minaanna'ne mitteenni ofoltinara mootichu baxillii koyeseemmo'ne. በስተግራ የተባልነው የተጋባንለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እየሳትን በስተቀኝ እንቀመጣለን። Adhammummoo waroo minaama ያክብርልኝ በጣም guraan ikkitaraa kulloyinke so'naa woyite qiniitee ofollineemmo hati taalote አዎ፣ maganu maassiro'ne. እግዚአብሔር ይባርካችሁ። Maganu maassiro'ne. እንግዲህ ወንድማችን አበበ ቅድም ተናግሯል። Wodiinka Abbebe wona ceereewu ትልቅ ነገር አድርጎላቸዋል። maganu baay'ee rassiyonsa ዓመት ይህን halaalewu tewo tonne dibo badheenni ምን አለ ወጣቶች በጋብቻ ወጪ አንዳንድ ወጣቶች maganu tenne ajuujja wodani erewerri woyite mayiraati wedellu እየሸሹ adhamaa ከጥቂት woxe waajjitayi woce waajjitayi ተሰባስበው agurtante mitteenni daggaramaywa dikaa'lineemmitaa hedo daggu'e roduuwuliyo mitteenni gambane torbinummo maganu kaa'linke ፋችሁ የተሳተፉ ብዙ ሰዎች አሉ። hatteera duuchu anga woreyo duuchu kaa'lamiyo ዳና በመካከላችን ካለ roduu cherinet daanihu mereronke no ብሎ የነበረ ምናልባት አልደረሰም። hakka warro lowogiya kaa'liyonke rodooti በጣም ከፍተኛውን ድርሻ የተወጣ ወንድም ነው። እግዚአብሔር ይባርከው። maganu maassirosi በጣም የሚያምር ኬክ ያዘጋጀ hakko barra qixxaabbiyoo faayyico keeke qixxeessiyonke isooti lowo wolereno irkisiyonke ይሄንን ሁሉ ድግስ የደገስነው በጥቂት ገንዘብ ነው። maalalsiisaa daninni lowogiya shiimu woxiniiti hakkeeshshi jila bayra jila jilloommo ቁመታችን ብቻ ነው ያልጨመረው እንጂ xa hojjanke gurranna baaluri lediyo halaaleho በጣም በትንሽ ገንዘብ እግዚአብሔር ባርኮን akka warro kayinni maganu maassireennanke xibbe kuma ikkitiyo ikkisaante lowogiya shiimu woxiniiti assinoommohu ጽዋ ኮንቬንሽን አዳራሽ ተከራ makeena kontiraatamande jawaa ጽwaa addaraashineeta kontiraatamande ህዝብ ነው ኮክቴል ያዘጋጀ ነው። sasu kumi manniwaati sagalee qixxeessinoe hurbaate ክሮች ናችሁ። barri misaa እግዚአብሔር ባርኮ ብርክት አድርጎ maganu hattee baala maassire loogiyaa maassantiyo yanna sayisi'noommo እግዚአብሔር ጠቅልሎ ይውሰድ። ayirrinye baala maganu adho ከ10 ዓመት በኋላ እነዚህ tewo tonnu diri gedensaanni ይዛቸው ጨምረዋል። lowonta baxxitiyo jawa ikkitiyo እንግዲህ ከ10 ዓመት በኋላ ብዙ ለውጥ አለ። እውነት ለመናገር duuchu risoorramyo tonnu diri gedensaanni ሲወጣ ምን አለ መጨረሻ yaaqoobe annisi minii fule higayi mayyii ብዙ ሰራዊቶኛል callichu siqqo'yamade fulummoxa kaye lame gaamo ejjeetto ikkumoyyi አንዳንዶቹን በግልም አውቃቸዋለሁ። mito mito በኢኮኖሚ ani seekke afoommo maganu woxuyi maassireyonsa በጤና የተባረኩ fayyimmatey በደስታ baxilluyi hagiirruyi maassamiyoori duuchawo ዳሮች ናቸው። እግዚአብሔር ይባርካቸው። maganu maassamiyo hekko እነኚህ ብቻ አይደሉም። 24 ጥንዶች halaale coyrate ikkirodi kuri callaati lemina shoole maateeti xintantiyooti ሐዋሳ አካባቢ የሚመጡ ነው። mitu mitu hawaasa no mitu mitu wole wole gobbara no ሆሳዕና hosa'inaho kambaataho ከሌሎችም ውጭ ሀገር ይሄዱም አሉ። mitu mitu wole gobba fulte hadhe Itoophiyunni gobba daa dandaa hooggeetikkina ገባ ነው lemina shoole maateeti hakko barraa maganu kaa'linna mitto assinoommohu ነበረ። አሁንም የሚፈልጉ
የሚፈልጉ ወጣቶች ካሉ በሩ ክፍት ነው። በነገራችን ላይ ጮይን ከአና ጣኗ ሲዳቤ ድቦ ይሄ ኮሮና ምናምን ሳንቂን ከፋና ሆ ሐዋሳ ጣኗ አሳቴ እንዴና ኮሮኑ ዳይ ቃቤ ሲሆንከ መገኖ ገለቱ ይሉ ጠቆይ አካይነ አሰዳን ዲኔሞ ያማነሞ አንዱ አገልግሎታችን በቤትና ኢትዮባብና ባሰባ ኖንከ ሶቀንሹ በግዶ ምትተኔቲ ምንም ወጪ ሳያወጡ ልብስ ምት ሳንተ ፉሽድኔክ ወደሉ ብዙ uddano ne calla uddine daggine maganu kaa'leenna danchu danii togoo danii adhantinaba ከዚህ በኋላ hasattoonkeeti ራይት አያስፈልገንም። xaahattoo hawaa kabaayya adasiisaanke maganu faayya beeta kiristiyaana qaaqi gedeeta woloota noynoonke ግቢውም በጣም ያማረ ነው። ለፎቶ loogaa baalu biqinaawiyo hekkiyoo daafoo ቤትም እዚህ ማዘጋጀት እንችላለን። baalu umunke dandaa dandineemmoo ወዳለው ኦርጋናይዝ አድርገን ምናልባት ኢኒሼቲቭ ninke saanqifanote aqaaqi beeta kiristiyaane mazaggababa dandiitao ወሰዳችሁ አዲስ አበባ ዙሪያ ማስታወቂያ ተናግረን loogaa faayya yanna afi'neemmota maganu kaa'laanketaa manneemmo እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። maganu maassamo ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። ዛሬ maganu qaali widivaa'neemmo የሰርግ ፕሮግራም አይታችሁ እንደሆነ አጭር ነው መልእክቱ። te'oo havancho yannaati maganu qaalbii saayinseemmuhu እኔም ጨምሮ ማለት ነው። እኔ ብቻ ነኝ ከሚስቴ ተለይቼ ያለሁት። ane callaati galte'yawi baxxinoommuhu astuu shiima yannaa cincii ገብ ላጠገብ ቁጭ ብላችኋል። baaluun kumitteen ofoltinoyi loogiya hinaasiissinoe astuu anekki አሁን ጥቂት የእግዚአብሔር ቃል ልበልና ወደሚቀጥለው ሀሳብ ሄዳለሁ። maganu qaalibii havancho yanna saayisi'neemmoxaa ቀላል ነገር አይደለም። maatiyaa adhamayaa dishota coyiti በ10 ዓመት ውስጥ kidhinafu tonnu divi giddo አትሊስት rossinuevi lowowino ጨርሳችሁ ገና ኤሌመንተሪ ናችሁ፣ ገና ናችሁ። qaaqqullu rosu mine guddine elementare yinayiwa mitte lame kifile inoe yaate 28 ዓመት ደርሰናል። duuchuno ani lemina sette devekkiyo ane ave aleenino hedhinoevino ማሩት ነገር አለ። duuchuvi rossinaevino ነው ትዳር የተባለው maasso noo ikki rosi mineeti maateya ገና እየተማራችሁ ነው። baalunku gana ronsa he'noommo በአንድ አባባል አለ፣ mitte yaatton yinayitino ነገር ግን አልተጋቡም። looge amabarsaao adhanteyo kayide adhanteyo yinayi mannino ተዋል፣ adhanteyo kayinnilla ተጋቡ። de adhanteyo ምን ማለት ነው? mayyaate tini adhanteyo yaa mitteenni hedhao ሜሲ ወይም ደግሞ ልብ ለልብ ያል kayinnilla wodanu leyo mittimma ብዙ ጊዜ እንደምንለው shiqo dino አብረው የሚኖሩ ትዳሮች በጣም የትየለሌ ናቸው። duucha yanna wodanui tidhame kayisamme ledo heewaahu duuchu manni no በደመ ነፍስ ያለ ledo fulao e'aawo kayinnillaatti yaate geewaati komanni adhameyo kayide adhameyo ፓራላል ላይን የሚባል አለ። እኔ ድሮ ሂሳብ አስተማሪ ነበር። ani alba hisaabete shallaggote rosiisaanchootinka parallellayininayi huno እነኚህ ትይዩ መስመሮች ሁሌ እየተያዩ ነው የሚሄዱት። ቀጥታ kuri tiyiyyu መስመር ወይም parallelinaari mimmito la'ayi calla adhawo ayi woyite nutti addawo ገና ይተያያሉ፣ አብረው hattoo maate no xa ናቸው ውስጣቸው ገና እና እንደዚህ አይነት wodaninsa mitto dikkiyo እንዲኖር አንፈልግም። ለዚህ ነው togoo maate hedhawadi hasi'neemmo የምናስተምረው isewaati በቤተሰባችን ውስጥ maatete roso rosiinseemmohu ምንሽፓችንን ግንኙነታችንን yanna yannanteno hattee haaroonsineemmohu መሰረት dancha maate kalanqammoraati የምንማረው እና togoo roso ronseemmohu hakko daafooti የሜሬጅ አኒቨርሰሪ tonnikki diroo adhamansa አስፈለገ። ayyaana maayira ayirris hasiissu ሰዎች ብዙ ሰዎች ማለት ይቻላል አኒቨርሰሪያቸውን ያከብራሉ በየዓመቱ። duuchu manni togoo adhamiyoo baraa diru dirui ayirrisawo ልጆቻችን ሰርፕራይዝ ያደርጉ ninkeno ayirrisi'neemmo woyite kayambeemmo woyite oosonke qaagiissitaonke hashsha loosii widangeemmo woyite afidhove mine assite ትንሽም ቢሆን ኬክ ቆርስ keekubbaa maricho qixxeessite እንሳሳማለን፣ ምን እንላለን። galte'yaleyo mimito buurreemmo sunqammeemmo qaaqquullinke hattoonni asse qaagiissaonke እንዳሉ ይገባኛል። kuni እና adhamanke mereero lowo ምንድን ነው በየዓመቱ coye ikkiyoota anfeemmo ማክበር ለምን አስፈለገ? diru dirui ayirrisa mayira hasiissu በዕለቱ የምናስበው ስለምናዘጋጀው ምግብ ነው የምንለብሰው woyite hendeemmohu hakko barra qixxeessineemmo sagale uddi'neemmo uddano daafira callaati ማንን መጥራት አለ እነማን መገኘት አለባቸው? ayoo woshshinummo ayoo diwoshshinummo calla itaate aana torbineemmo ግን አኒቨርሰሪ ወይም ደግሞ የጋብቻ በዓል የምናከብርበትን ሶስት ዋና ዋና tewo kayinni hattee adhamanke diru ayirrisi'neemmo sase korkaata ledo la'neemmo ተጋቢዎች እነዚህ ሶስት ዋና ምክንያቶች እንዳላችሁ እርግጠኛ adhantinoewi tenne sase naxibe የምንለብስበት qaagge umihu gondoowenke qaale e'noommoha
haaromsinemo barraati. በመላእክትና በእግዚአብሔር ጉባኤ ፊት ቃል ኪዳን ገብተናል ከ10 ዓመት Sokkaanonna maganu songo albaanni qaale'noommo tonnuu diri albaanni እንደገና ቃል ኪዳናችሁን ታድሱታላችሁ xakaayinni hakkoye qaale galagalle haaromsineemmo. እና በእግዚአብሔርና በምስክሮች ፊት የገባነው ቃል Maganunna tajete albaanni e'inoyi qaale haaromsidhinayi barraati. እንደገና ቃል ኪዳናችንን የምናድስበት Galagalle qaalenke የምንቀርብበት haaromsidhneemmo barraati. Maganu albaanni galagalle huccattote shinqeemmo barraati. ቀላል እናየዋለን አንዳንድ Shota gede la'nammo dandiineemmo. በጋብቻ ዙሪያ ላይ ሲጠይቁኝ ይሰማለሁ ምን አለ ዝም ብለን ብንጋባ Mitu wedelli woyte xa'maa'e mayi qarrino sammine adhamummoro የሚያደርገው አንዱና ዋናው ቃል ኪዳን ነው ledoyra hananfummoro mayi qarrino xa'maa'e anera kayi hakku adhama diikkiyo adhama assaahu mittu bayru coye e'nayi qaaleeti e'nayi gondorooti ይጋባሉ ሹልክ ብለው ደግሞ ለመለያየት እንዲመቻቸው ነው kuri yitaa wedelli mittu afikki adhantaha mittu afikki tidhantaho ቃል ኪዳን የሚፈጸመው ሰዎች በተሰበሰቡ albi waro qaale e'nayihu mannu gamba yinowaati ሁለት ሰዎች ቃል ኪዳን በሚገቡበት ሰዓት በሆነ lamu manni qaale aaweti togo assinayi ደማቸውን ከጣታቸው ይቆርጣሉ qubbicho murte ደም ያንጠባጥባሉ mundee cophi astaho ማርና ወተት ተቀላቅሎ hattee mundee leyo ይደረጋል malawonna ado karsine aggaho assinayi የቃል hakkee shigaa ስርዓት duura coyeeti bayra coyeeti ከህዝቡ ጋር በቃል ኪዳን የተሳሰረው መጽሐፍ maganu dagasi leyo gondoruiti mitto ikkehu ቃል ኪዳኖች አድርገዋል ዘፍጥረት maganu duucha gondorooti mannis leyo assehu አምላካችሁ ሆናለሁ እናንተም የተቀደሰ ህዝብ ትሆኑኛላችኋል fulote maxaafi aana ani magano'ne ikkeemmo ki'eno xalala daga ikkitinaa eyi እውነት ነው magano koffi assineemmo halaaleho እንደገና የሚል ቃል ተደጋጋሚ እንደገና kaayinilla maganu qaali giddo galagalee yaanno qaali boreessameho በዚያው ምዕራፍ ውስጥ ነው በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ ያለው hattee fooliishsho giddo maganu hegere baxilli baxoommo heyaanno ቃል ኪዳን በህይወታችን ከፍተኛ ውሳኔ hakko daafoo gondooru qaale e'a heeshshonke giddo bayra murooti በመጽሐፍ በአዲስ ኪዳን ውስጥ mootichinke yesuusi haaru gondooru giddo ሽሪት ጋር የገባውን ቃል ኪዳን ዘላለም beete kiristiyaanete woy idaayichote leyo e'eyo qaale hegere baxilli hegere mittimmayi mitto ikkoomate leyo yaanno ቃል ኪዳንን እንደ ቀላል ነገር hakko daafo baxantino heroduwa e'inoyi qaale shota coye astin la'inoonte አንዳንዶች አይገባቸውም አንዳንዶች ግን mitu manni de'aawsi ልጅ ላይ ይቻለሁ አንዲት እህት እንባዋን ታፈስ ነበር ቃል ኪዳን ስለስራት mitu አንዳንዱ ቃላት ሲወረወር mitu adhama aana mitte rodoo ቃል ኪዳን hindi didha e'eyo hakko qaale taa woyte እስራኤላውያንን የቃል qaalu shota coye diikkeyo ማታለላቸው ምክንያት ምንድን ነው ያለው የአባቶቻቸውን ኪዳን በማስነቀፋቸው ሚልክያስ 2 ስታነቡ milkiyaasi lamete aana maganu qaali togo yawo በረከታችሁን ሁሉ ከየስፍራው ከየቤቱ አስወግዳለሁ ይላል atoote'ne baala minii fushshoneemmo ya mayewa ቃል ኪዳናችን qaale ከእግዚአብሔር አምላክ ጋር shota aste la'eyo daafo ከዚያ ሆሪዞንታሊ ደግሞ እርስ በርስ ያለ qaalinke ayrinseemmohu maganu leyo noonke qaali duuba ikkaa woyteeti ስለዚህ ዛሬ hakko daafo teyo ችን የምናድስበት qaalenke haroonsi'neemmo hendeemmo barraati hatto ikka bassireemmo layinki coye እግዚአብሔር እስካሁን ስላደረገልን ነገሮች የምናመሰግንበት maganu teooge assiyonke coyera galaxxineemmo barraati ሁለቱም መዝሙሮች በጣም እግዚአብሔር ከየት እንዳነሳን wona assi'ni faarso lamenti bayra faarsooti maganu hikki kayisiyonkero እግዚአብሔር ያደረገልን layinkiti ebenezer maganu xaagiya kaa'liyonketu ይሄ የመታሰቢያ ስርዓት ነው በዓለማችን kuni qaagooshshu የመታሰቢያ ስርዓቶች yannaati ብዙ ለምሳሌ የነጻነት በዓሎችን ታያላችሁ addi addi yannawa qaagooshshu እንደገና በቅኝ ግዛት በዓለ ነው። ጎረቤት ሀገሮች እንደ ኬንያን ታንዛኒያን ብታዩ የነጻነት ቀን ብለው ያከብራሉ qaagooshshu yanna wolaphote yanna ameerika keeniyaa hatto የሰማዕታት ቀን ayirsidha መታሰቢያዎች ናቸው ninkeno እስራኤላውያንም ለመታሰቢያ የሚያደርጉት hatto ayyaanubba noonke israa'eelino hatto ayyaanubba noonsa ነገር ለመታሰቢያ maganu assiyonsare galagalte la'awo yannaati ይሄም ብዙ ቦታ መጽሐፍ ውስጥ ታገኛላችሁ maganu qaali giddo addi addi watenni afidhinayi ወደ አጎቱ ወደ ላባን ቤት ሲሄድ ታውቃላችሁ yaaqoobi መሸበትና አንድ ስፍራ wasiilisi laabaa mine mari woyte qaagginayi hashshenes doogo gali ስፍራ ሌሊት ህልም አየ hakko baayicho hashsha haaqe la'i ድንጋይ ተከለ ይላል hatte baayicho kincho kaasi እግዚአብሔር ቤት beetel maganu mineetiyyi hattoyyi ሳሙኤል ላይ ምዕራፍ 7 ቁጥር 12 ይሄ ቅድም የተነበበው umi saamu'eeli lamalanna tonaa shoole togo yawo በምጽጳና
በሼን መካከል ሳሙኤል ምጽጳና ሸይን መሬሮ ሚቶ ኪንቾ ካሲ መገኑ አስዮ ስበ ኪሪ ባደ ቆሌ መገኑ ጣጊያ ካሌዮን ከያ ባይቾ አቤኔዘርዬ ኢያሱ ምዕራፍ 4 ላይ ያለው ኢያሱ ሾለቴ አና መገኑ ቃሊ ቶጎያው ኢያሱ ምዕራፍ 4 ቅድም የተነበበልን ጥቅስ ኢያሱ ሾሌ ቶጎያው ኢያሱ 4:21 ኢያሱ ሾሌ ለሜና ሚቴ 4 ያለውን አነባለሁ። ለሜና ሾለቴ ገ ቶጎያው ለእስራኤልም ልጆች እንዲህ ብለህ ተናገራቸው እስራኤል ኦሶ ቶጎቴ ጮሄሪ ልጆቻችሁ አባቶቻቸው እነዚህ ደጋው ያናባ ኦሶ አንዋንሳ ኩሪኪና ማቲ ተጣሚታ ወይቴ ኦሶ ነፋ ቶጎይዬ ተሻገረን እስራኤል ዮርዳኖስ ላጊ አና ሞላ ባሴ እስክትሻገሩ ቃፌ ሳኡ አምላካችሁ እግዚአብሔር ዮርዳኖስን ውሃ ከፊታችሁ አደረቀ። ቃፍኔ ሳኢናጊያ ዮርዳኖስ መገኗን ሞሺ ምድር አሕዛብ ሁሉ እንዲያውቅ አምላካችሁን መገኑ እግዚአብሔር አስዮ ነቬ እንድትፈሩ ነው። መገኑ አስዮ ነቬ ማኑ ባሉ አፋባ ኪድኖ መገኑ ኔ ሄሾ ነ ወማ ዋጅት ነባ ሰዎች እንዲያከብሩ በእናንተ ያ ብቻ ሳይሆን ለልጆቻችሁም ትምህርት አስተምሩ። ሀኮ ዳፎ ኦሶ ነባ ኖ ሮሶ ወርቲናይ ለልጆቻችሁ ኦሶ ነባ ልጆቻችን ከኛ ምንድን ነው የሚማሩት? ኦሶን ክኒንከዊ መሮሳው ባለትዳሮች ሚናማና ሚናና ከኛ ህይወት ምንድን ነው የሚማሩት? ኒንኬሾ ኦሶን ከማሪቾ ሮሳው ትልቁ ተጽዕኖ ቤት ውስጥ ነው ያለው። ኦሶን ከቅኔሳተ ነው ኢኮ ሁናቴ ባይ ሩጮ የሚነ ነው ታውሳለሁ ሚተዳገሮ ሴሙ ሀገር በአውሮፓ ውስጥ አውሮፓ ሆ ካደ ኖ ስኖ ኖ ያ ባሰባ ሚቶ ባራቶ ገኪ በኋላ እየሰከረ ሳለ አንድ ቀን በበረዶ ምሽት ሚቱ አኔ ዲምቤ ዳኒ ተነ ካደ ከከጣይ ልጅየው ገገባይ ልጅየው ጠብቀዋለች። ከዛ በኋላ ቃቁሉ ጋልተ ገባና ዳይ ሀሻ ሶደ ጉቴ ውጭ ወጣና ቃቁ ጉቴ ጎባ ፉሊ በረዶ ውስጥ እየከተተ የእግሩ ዱካው ላይ አኑ ሀሻ ከዲዮ ባሴ እንደተራመደ ከዳይ ሂቶ እኬ ዳይ ነው ለአይ አንዴ ወደዚህ የተንገዳገደ ልክ አባቱ እንደተራመደ አኒ ሲያሻ ቃፊን ተገደ ወይተ ጉራ ወይተ ቅኒተ ገገባይ ቃቋዋና ላኡ እናትየው ምን ታረጋለህ ልጄ? ምን አማማ አስታይኖ ቤቶ የቱ የተናገረው ቃል በእንግሊዝ I'm trying to follow my father's footstep እንግሊዝቴ አፊኒ ተጎይ I'm trying to follow my father's footstep ወይም አንያ ሀሩማ ሀሩንሳ ወጥና ላይ ነው ሞይ ካ ነው እኛ ለልጆቻችን ምን ሮዱዋ ቃቁሊን ከሬቶ ሀሩማት አጉራይ ነው ሞ ልጆቻችን ምን አይነት ምሳሌዎች ነን የምንሆነው? ሂቶ ላዊሻ እክናይ ነው ሞ ልጆቻችን ከኛ ምንድን ነው የሚማሩት? ጃላ ያ ኒንኬ ኦሶ ኒንኬ ቢባሮሳይ ነው ኃጢአት ላይ ድል እንደሚነሳ የሚገልጹ ብዙ መታሰቢያዎች መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ አሉ። መጋኑ ጩቡ አና ቄለ ፍራውታ ሌልሻው ዱቻ ቃጎቴ ጮበኖ እንዴት እንዳወጣቸው ከግብፅ ምድር እንዴት ታወጣቸው? መገን ኦሱስ ግብፀተ ሂሰፉ ሽሮ የጌታ ራት ሰንበት እነኚህ ጩ አማ መታሰቢያዎች ናቸው። ሞትቹ ባቴ ሳምባቱ ዱቻ እኛ ችግር መታሰቢያ ወይም ቃጎቴ ጮበኖ ምን አይነት መታሰቢያ በእግዚአብሔር ፊት ኒንከ ሂቶ ቃጎ ሚኔንከ መገኑ ሚኔ አጉበ ሳናይ ኖሞ ሚኒንከ ጊዶ ኦሶን ከራ እግዚአብሔር እስከዚህ ረድቶኛል። ኤቤኔዘር መገኑ ጣጊያ ካሊዮንከ ኤቤኔዘር ይናይ ኖሞ እግዚአብሔር ወገኖች እስራኤላውያን እግዚአብሔር ያደረገላቸው ወዲያው ይረሱ ነበረ። እስራኤል የተደገ ማረሳውዳንን ይረዱዋ ያ መገኑ አስዮን ሰሬ ሙሌ ሙሌ ሀባው ጊዜ እግዚአብሔር እንዳትረሱ ተባሉ። ወዲያው መገኑ ሀቢኖንቴ ኔ ኩሎ እንሰ ካይ ወማዊቴ ሀባው ሸለቆች አብረን ተጉዘናል። ኒንከ ተራራዎች ወጥተናል። አብረን ሀቶበካ እክነ ሞደሲሳው ዘንባቸው ጊዜዎች ሞልተዋል። እውነት ነው። ቴው ሚናናና ሚናማ እዚህ አትገኙም። ዱቻ ዶጎ ሳኖሞ ቀላል አይደለም። ደድሌ ሀጊሬ ብዙ ጊዜ አንዳችን ሌላችንን ያሳዘንበት ጊዜ ሚቱ ኮፊያስኖሞ ያነ ዱቻቴ እንበድላለን። ያልሆኑ ቃላቶች ሚንጬሞ ቡሻ ቃሌ ሚቱ ኩሌሞ ወይም ባሎቻችሁ እውነት ነው። ሀቲ ያላሌው መገኑ ካይ ጋቶና ያን መገኑ ጋ ማሳሞ ስለዚህ we are not celebration ምንድነው? we are not celebrating perfection አይደለም። ሀኮዳፎ ቴዮ አይርሲትናይ ኖሙሁ ጮኢማዲኬዮ ከነ ካይ ኡምባይ ከአንኬ መገኑ ጣጌሸ ካሌዮንኬታ መገኑ ጋቶና ይኖንኬታ ዛሬ አይርሲትናይ ኖሙ እግዚአብሔር ያደረገላችሁ ነገር የምትዘነጉበት ሀኮዳፎ ቴቾ መገኑ አስዮ ነቤ ሀቢነባ ደሲሳው ቃጌ መገኑ ይቶ ሳይሲትኔ እግዚአብሔር የትንቢት መንፈስም ይናገራል። እግዚአብሔር ከዚህ በፊት ያደረገልን መሳሎቴ አያንኖ ጮራው መገኑ ጣጌ አስዮን ከሬ ሀዋሆን ጉሞሮ ኮኒ አልቢድ ጮራ ሁሉልሳንከር ያድሳንከር ሚቱ ቪዲኖ ያው ስንት ነገር ነው እግዚአብሔር ያደረገልን። ሀላሊንተ መገኑ መኤ ዶጎይ ካሊንክ መኤ ቢያስንኬ ስለዚህ የምናመሰግንበት
Hakko daafu maganu galaxxineemmo yannaati. Saayikki yanna gumulote ለሌሎች ደግሞ ስለ እግዚአብሔር ታላቅነት የምንነግርበት ወይም wolootaho maganu baayirrenyi daafira hasaambeemmo kulleemmo yannaati. እግዚአብሔርን ታላቅነት wolootaho maganu baayirrenya የሚደረገው ፕሮግራም ሳይቀር xateho assine hee'noommo qixxaawe nafu lede የምንመሰክርበት ነው። farci'neemmo yannaati. ድንቅ መሆኑን ድንቅ ስራውን የምንመሰክርበት maganu baayira ikkiyoota maganu maalalsiisaa ikkiyoota lallambeemmo yannaati. ዮሐንስ ወንጌል yohannisi tunaasasenna sajjina ontete maganu qaali togo yawo ቁጥር 35 እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ mimmitu leyo መዛሙርት baxillu heereyo'neha ikkiro እንደሆናችሁ rosaano'ya ikkitinoyita mannu baalu tenne afawo. በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ mimmitu leyo baxillu heere'neha ikkiro ይሄ በትዳር ውስጥ ያለው አጋፔ ፍቅር አለ። በወንድሞች መካከል ያለው የአጋፔ ፍቅር አለ። አምላክ maganu manni mereero addin tahe adhamiyo manni mereero no baayiro agappe amamaa baxillino ያመሰግናሉ። ለምን mannu hakkoyi laeero maganu galatawo maayira እንደዛ ነው። baxillu maganu እግዚአብሔርን ከቶ አላየውም ይላል። maganu qaali hatto ya maganu laeero ayino dino ጸንቶ ይኖራል። እግዚአብሔር kayinnilla baxillu iso anfeemmo ፍቅር መታየት አለበት። በትዳር hakku baxilli leella rasiisawo maatete giddo addi asse maganu ki'ne daafira addi asse galatama rasiisawo. አዎ ሰዎች ስለኛ እግዚአብሔር የኛ ትዳር ከሌሎች የተለየ መሆን አለበት። ninke maate wolootuyi baxxitiyota ikkita rasiisawo. ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ይሄን እኮ ነው የሚናገረው። Phaawulos layinki qorontoosiyan togo yawo ሄዳችሁ ስታነቡ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ላይ fooliishshoontenna lemoote aana መልእክተኞች ናችሁ ይላል። ki'ne yesuusi soqqamaanooti sokkaati yawo አምባሳደር ነው የሚለው የክርስቶስ አምባሳደር maganu qaali ambaasaadder woyim riqiwaanote yawo በምን ayiwano he'nummoro loonseemmowa minenke ተወካዮች መሆናችን መዘንጋት yesuusa riqimboommoreeti. እግዚአብሔርን ስለኛ ሊያመሰግኑ ይገባል። maganu mannu ninke daafira galata rasiisawo. አይደለም በቤትህ ያዩት ንጉሠ ሕዝቅያasi maganu mayyee xa'mi minenki mala'u baxantino yeroo duwwatiyawo mannu minenke mala'aawo ጠረጴዛችን ላይ የሚታየው ከጠረጴዛችን xarapheezzinke ana mannu mala'aawo ከፍተን የምናየው ነገር televiziinenke fanne mala'neemmo holgenke mannu eero mala'aawo ነው የሚታየው። maati leellaahu ምን ያህል ምስክሮች ነው magee geeshsha ninki tajete ወገኖቼ? jaalla'ya maate dishota coyeti እግዚአብሔር የሰጠን ooso dishota coyeti maganu uyinonkereeti ሰማይ ወገናቸው ልንገባ ያስፈልጋል። gordo adhine e'nammo rasiisawo እንደሚጠፉ ታውቃላችሁ። ninke kaeyohunni oosonke ba'ara danditata affinoyi ልነግራችሁ ይችላል። maganu qaali giddono ikko wolewa duucha dhagge no የሚጥሉበት ሁኔታ አለ። duucha maate ooso ክርስቲያን አባላት ምክንያት minaannanna minaamii kaeyohunni beete kiristaanete miillayi kaeyohunni cimeessuyi kaeyohunni paastarete kaeyohunni እዚያ በላይ እኔ beete kiristaane ያሳዝነኝ ነገር gibbaho ooso no hakku loogiya hulullisaaho dadillisaaho መሰከረችው ልጅሽ ቸርች አላየውም ስላት አይ የሆነች ሴት ጠቀሰችልኝና በሷ ምክንያት ከቤተ ክርስቲያን ጠፋ። mitte mancho agari beettokki beete kiristaanete dila'eemmo yommuta ewelichoyi kaeyohunni beete kiristaane daa agureyoyi tu'e ክርስቲያኖች እንደዛ ማለትም ከባድ ነው። manna mayira la'itane yaas dandiinayna kayi haaro ammananora hatto yaddiishshota coyeeti ዛሬ ልጆቻችን ከቤተ ክርስቲያን maganu no hatto yino ayira gufi'nantenni ማየት አልቻሉም። ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ goowaho kincho worreenna waa e'niro woyyaayino maganu qaali ግሩም ግሩም ጸጋ ሰጥቷቸዋል። እንግዲህ maganu baxissaa ooso uyino'nero duwa የሆኑ እድሜ ያላቸው ህጻናቶች ናቸው። ሲጠቀሙ duuchu honse diro woroo nooreeti እግዚአብሔር የሰጣቸው ስጦታ በአክብሮት ልታስረክቡት ይገባል። insa maganu uyino'ne atoote maganuho galagaltine uyitine rasiisaaho ይህ ሶስት ነገር አስታውሱ። በቃ sase coye አንደኛ qaagge አስቡ፣ umi coye ሁለተኛ እግዚአብሔር ከዚህ በፊት ያደረገልን አለ qaale'ne inoyeha qaagge layinkihu maganu assiyo'nere qaagge እኛ ትዳር የእግዚአብሔርን ታላቅነት የምንመሰክርበት የምንነግርበት layinkiha maganu bayirenyaa farci'neemmoho የለብንም። ይህን ካልኩ በኋላ ዛሬ tenneemmo gedensaatecho ቻችሁ አዲስ ሊሆን ይችላል። mite ikke mito haaro ikkawo ችንም እየተለመደ ነው። beete kiristiyaanin kerarrosamay no ቃል ኪዳን የማደስ ስርዓት e'noyi qaali haaronsate ዛሬ እንደ አዲስ ቃል ጮይ። ኪዳን እየገባን ነው። የነበረንን ቃል ኪዳን አብረን እናድስ። tewo haaro qaale'nayi dee'noommo kayi e'noommoha galagalle haaronsineemmo እዚህ ሙሽሮች ብቻ ሳይሆኑ kayinni lakkuri mushurroota calla ikkikkinni 20 30 hakkuyi aleenni tonaa onte lemoo sajjoono diro heedhinoyeri ይፈልጋሉ።
qaale ne haaromsidhinara mootichu baxillee koyinseemmo'ne ፊት ለፊት እየተያያችሁ ka'ine uurritine mimmito la'inay ሰዎች ብቻ ናቸው የሚነሱት። ka'aawi minaannanna minaama callaati ሰባተኛው ቀን አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን የጋብቻ ቃል ኪዳን የማደስ ስነ ስርዓት ነው የሚኖረን። aqaaqii lamalkii barri adventistii beete kiristiyaanira e'noyi qaale haaromsate looso ወይም ፕሮግራሜ እናንተ በተለይ ሙሽሮች mushirrootu mimmito la'inayti konne qaale haaromsidhinayhu በውን አብረን እንላለን። ani nabbaweemmoo galagaltineetinayi baxille'ya ያ ማይ ዲር ማለት ነው። baxille'ya maayidiiriyaate በመውደቅም ሆነ በመነሳት እስከዚህ ደርሰናል። maganu faajjoy uwateeno ka'ateeno techo barreelinoommo ጮክ በሉ። ዛሬ ቃል ቃልህ ኪዳናችንን ጎታስ ለማደስ በእግዚአብሔር ፊት ቀርበናል። techu qaaleenke haaromsate maganu albaanni shinqoommo በሰርጋችን ዕለት እንደምወድሽ በጤናም ሆነ በህመም ጊዜ በደስታም ሆነ በሐዘን ሞት እስኪለየን ድረስ እንደማልተውሽ ቃል ገብቻለሁ። አንብቡት። sargenke barraa baxeemmohe gede kulummoyente gede xibbu hino ikko aye coyinni ጎበዞች። ሆኖም agureemmo ekkita የገባነው qaale oommohe ኪዳን የሚፈታተኑ ነገሮች ይገጥሙናል። ikkirono e'noommo qaale woyite fonqoltaw coobbaa tuncitaanke ከፍታም ሆነ በዝቅታ እግዚአብሔር ረድቶን እዚህ ደርሰናል። jawimmateeno ikko shiimimmate maganu kaa'lennanke techo elinoommo ጌታ እንዲረዳኝ በመጸለይ koye ka'anni maganu kaa'la'era huucciray በተሻለ ሁኔታ ለመለወጥ albihunni woyyodanii baxxate ፍቅር ከበሬታና እንክብካቤን እየጨመሩ atera noo'e baxillenna ayirrinye qorowoleday እስከ ሞት ድረስ reyote giya አንቺ ታማኝ ለመሆን atera በእግዚአብሔር ammanamommuha ikkatey ፊት ቃል እገባለሁ። maganunna tenne songo albaanni qaale eemmo እግዚአብሔር ይባርካቸው። maganu maassiro'ne በጣም ደስ ይላል። loogiya faayyaho እንላለን። አይዟችሁ እህቶች፣ miyaate widiraan ge'neemmo roduu meentu baxille'ya እግዚአብሔር ፈቃድ በመውደቅም ሆነ በመነሳት እስከዚህ ደርሰናል። maganu faajjoy uwateeno ikko ka'atee xaa'ilinoommo በሰርጋችን ዕለት እንደምወድሽ በጤናም ሆነ በህመም ጊዜ በደስታም ሆነ በሐዘን ሞት እስኪለየን ድረስ እንደማልተውሽ ቃል ገብቻለሁ። adhamummoo barra baxeemmo heta ቃል ኪዳን የሚፈታተኑ ነገሮች ይገጥሙናል። adhamummoo barra baxeemmo heta xibbu hino ikko hagiiruu በከፍታ dadillu hino ikko ayannara agureemmo ekkita agureemma ekkita qaale oomma maganu kaa'lenna eteo iilinoommo kaa'lennanke ጌታ እንዲረዳኝ በመጸለይ kunni ka'ano maganu kaa'la'era hucciray ከቀድሞ በተሻለ ሁኔታ ለመለወጥ albihunni woyyodanii soorramate ከበሬታዬና እንክብካቤ እየጨመሩ atera noo'e baxillee qorowonna ayirrinyi leday ለአንተ በሉ ለአንቺ የሚለውን ይቅርታ እንግዲህ እኔ labbaahora ikko daafo atera yinay ha'neemmo ጾታ ለውጡት። እስከ ሞት ድረስ ለአንተ ታማኝ ለመሆን reyote giya atera ammanamommata ikkammara ቃል እገባለሁ። maganunna tenne songo albaanni qaale eemma እግዚአብሔር ይባርካችሁ። maganu maassiro'ne maganu dandoy maganu kaa'loy ikka hoogiro maatete sumuu yee heera didandinay kuni baalu ikkihu maganu ka'ehunniiti akko daafo maganu tiyoo galataho iilinammora tenne qixxaawu qixxeessitewoveno maganu maassironsa konni danii danchu danii ayirrisi'nammora kaa'liteyonke daafo maganu maassironsa xaphoomu yaasireemmohu diro baala tonne diro baala kiirunke xe'ukki fajjosi tewo barreelnammora fajjosi ikkiyo daafo maganu maassamiyoha ikko ninkeno maganu duucha tei maassirionke
leo e magano galaxxeemmo yino hatti ninkete ninkeno maganu duuchate kaa'liyonke wona wodi abbabara yaanni aguroommo hatte yannara duuchuri qarraonkenka maganu xa lowote maassiyonke onte assiyonke maganu maassamo daawiti gede annoo faarso dandoommoro fule faarsoommonka maganu kaye duucha assiyonke kaa'liyonke uyinonke maganu maassamo tonne devo baala ikkiyore dudumbe digundayi maganu maassamo paastorinna tenne baala astiyori maganu maassironsa baalanka maganu maassiro konne tonne devo wo'ma maganu bayrare assiyonke cufantiyo xullubba baala saanqubba baala fa'nantiyonke yekkatite shoole 2015 adhammummo divuyi maganu qaaqqoyinke atootu sufii 2016 paasterekke buuramummo sufii hatte yannara 2001 diru qarqarra diploma agudoomonka xaano cufamiyo xullo fa'nanteenna digiri agudummo hatte calla dikkeyo maganu alillichono gonne qoleno maassireyonke galte'ya tigisti loogiya galaxxeemmo loogiya faayyate dananchiseno seedaho daniseno amanyootseno mittoho loogiya huuccattote kaa'lita irkissaa'ete soqqan sho'yawa ama'yaati galte'yaati wodo'yaati loogiya galaxxeemmose xaa kaayyo isera oemmo mitte maganu qaali base nabbaweemma faarso te aana togo yaw assotto ena hegerera galaxxeemmohe su'ma kexxo assiweemmo xalallate mereero dancha honakko magano baalante galaxxineemmo magano duuchate kaa'liyonke maatete giddo duuchu qarri no kayi maganu baala sayisiyonke maganu maassamo duuchate maganu kaa'liyonke heeshshote giddo duuchuri tuncu yawo maganu kayi baala sayisawo tewo illankera kolkaatu magano callaho iso callaati maganu galaxxeemmahu loogiya faayicco qaaqqoo dancha amale afidhiyota uyinonke maganu maassamiyoha ikko maganu qaaqqonke daafira maassamo maganu duuchare assiyonke maganu maassamo ki'neno maganu maassiro'ne anno difaayyaho alaale ceerate ikkiwa alaale yayoommo isa loogiya qoropheemmo isera maganu hucceemmo mini'yara hasiisaare baalaati wonsheemmoho anno dishaa'aho loosu naf kaa'leemmose isi sagale shiqishshaa woyte waa shiqisheemmohaneeti maatete yaatenneeti maate waajjitinayri yanna guddinoonte rakkine adhamme
Jawaachisha mo'ne basireemmoo maassantinaayi. Yommuu ninte gede cufamee saanqi baalu fa'namee ani adhamummota. Maganu ninke gede maassivo'ne. Maatete xintu maganoho. Maganu ሊሆነው ማን mittu vidi ajaasi. Hasaabbenewo baalunku duuchare hasaambeemmo. Kayi maganu no yaa baaluri no yaate. Maganu minenke no daafo maganu maassamo. Assiyoonkere hasaambe digundeemmo. Maganu konni sa'iweno assaanketa ammanneemmo. Ani alba islaamaho halaale afirate maganu afirate duucha geetu huuccirommaho maganu kayinni huuccatto ya dawaree'e. Ninke heeshsho maganu umii kayise xaageya lowonte maassireonke maganu maassameho ekko. Assotto ena hegeveva galaxxeemma he. Mishamiyoo haanoo fudu aanii gotti assaahu ila hooggiyootano ilate ama assee hageerruu waraahu annu konni sa'e maganu daafira yeemmoo vidino maganu duuchate maassireonke su'misi maassamo maganu wodani'ya galaxxeemmo galte'ya daafira maganu loogiya galaxxeemmo ayni roore atooteyo yaa soqqanshote fultinayi woyite irko ikkawo maateeti ikkitawo maateeti hakko daafo galte'ya loogiya galaxxeemmo maganu danchuulle ooso maganu uyino'e su'misi maassamiyoha ikko maganu batse maassivo'ne hiittoossini maganoo loonta asse galaxxeemmo tonne dirooti yaa bishiima coyeeti tonnu diri giddo danchano ayirreyoreno maganu leyo sa'noommo maganu maassamo galte'ya ra'oemmo kaayyo minanni yaa loogiya coyre dafa isi faantanani coyreemma koye la'nayi woyite duuchu oosote maassanteyo ninke kayi maganu xaageya ooso diinonke kayinnilla maganu maassameyoha ikko xaageya maganu albaanni huccattote hee'noommo maganu fajjose assaata anfoommo minanni ya fiixisi wole adhite iliyaannosi woyite fiixasi baala agureyo ani maganu manchooti togoorde asseemmo yee galte abbino henafu yitiyoosi horonta abbitinoonte ikki'neno dagginoonte yeeti shorriyonsaho minanni yaa ani soqqanshote addi addiwa hareemma woyite mine mittu wixe ikki baalare loosawisooti ani soqqanshote duucha wareemma
isi addinta baxamiyoo godoo yaati soqqanshoo yaaqiniite angaati maassamu isi ani soqqanshote aye wareemma woyite wolapho'ya dihoolaa'e aye gobbarummaro dandiite kaa'laa'ekki gatiye mitto barra gatiye degenneyo'e maasidhese ayi maganu maassewosi mootichu fajjo ikkiro baalanko huuccattote xa'mo shiqisheemma maganu ooso aannonke gede isi amaannisira mittoho hakko daafo ooso maganu addi asse aannonke gede wolu maganu asseyoonkeri maati lowo geya faayya heeshshoote hee'noommohu lewu aganigiya lewu dirigiya soqqanshote ayewa ha'nayi woyite uduunne adhe calla reemma minaanni'ya abiyyi lowore asseyori no rodoo'ya xissanto hakkoye albaanni minaanni serreyi rodoo'ya miyaa rodoo'ya xiwansiisayi lame agana hospitaalete keeshshumma gumulote reyitu duuchu fiixu ise minaannihu islaamaho ooso hissino yee dayi xa'mi ani lowo geya timmii'e iso xa'me yee soommansa minaanni'ya xa'mitusi woyite maganu afiyoo sasenta ooso isi adhi kunee shoole dironkeeti ኮቪድ yannara loosu baalu qiidi mittu damoozi calla hee'nommo oosote mittu wixe ikkinni roso hadhanna addi minaannaati maganu uyino'eho maganu maassirosi mittore ammasira dandeemma anga'yara mitturino hoogiro maganu holgi assirore maaxe assirore ani leewu ikke qarramiyoo gara tenne ooso lossate mitte shiimicco koyeno diboora ani noottaro amo maganu sase ooso inonke mitte gatto wonayumma'nte gede mitte tonaa sette doveseeti tonaa lame kifileeti mittu tonne kifileeti mitte lee kifileeti xa baaluri iibbiyoo woxu lediyoo yannara mittu wixe inkekki mini giddo lowo geya soqqamaaho diboora qaaqqonke daggu sayikki qaaqqonkeeti woyite woyite ani hanqeemma canceemmansa woyite ani looga hanqeemmate isi dihanqaaho hattooho dikkiyo sammi yaannoho xanafu lowo qarriiti dayinohu insa loosawa isi loosawa sasu manni mitteenni rey adagu tuncuyeenna xanafu daara maganu addi asse kaa'linasiti dayinohu tewo wi'latenka maganu iso addi asse maassiraasi gede anino isira qiniite anga ikkammara kaa'laa'e gede addi addi qarri giddoonniti sa'neemmohu minu kirino maganu gorduyi minaanna uyinoe daafo maganu maassamiyo hekko mayyeemma qaalu dinoe abiyye looge baxeemmahe qaaluyi rooreho maganu maassamo
maganu addi asse galaxxeemma. maganu addi maassironsa giddo ani mittoho baala atooti sira maganu maassamo coyre gudeemmokki atooti daafira maganu maassamo ፓስተር በቀለ ሊዮ አሳምባና ከለቀማ ሰጂና ለሜቴ አና ተጎይ ያዕቆብ ተጎይ አቴካይሲዮ ፓስተሪ ቦርጂቺክ አሶቶ ማሮና ሐላሊክ ጊዶ ሚቱሪ አሲሳ እሪ ወይም ገባአ እርድኖ ሲቆየ ጫላ ደሚኒዬ ፍሉሞ ለሜ ጋሞ እጄቶ ይክ ገለገሌ ሂጉሞይ መገኑ ኦሶተይ ዱቹይ ማስሪዮንኬ በጤሉ አቶቲ መገኑ ደንቻ ሚናማዊ ኖኤ መገኑ ማሰሞ Isara kaayyo eenna magano galante mufaasotei. Anno magano loogia galaxxeemma. Maganu kobarra togo assiyonke ine digundeemmo alaalinta. Maganu kae lowore assiyonke. Yekkaatiti shoolui kaese. baattote aana maganu addi maassiraa woyte addi bayira maassosi guunxoyti maatete faayya maateeti yesuusa gatankewa sufe layinki bayira atooti maatete maganu faayya minaanna dancha minaanna uyinoe alba anna ama waduwa eloga batemma insai rove batemma hu kalaqama hadilawae hatto mancho kay afro madafo maganu maassamo maganu faayulle danchulle osoi maasreonke maganu bayra maasre maganu maassamo maganu ho galanto faasotei maganu ledoi galanto tenne faarso duuchu affinoreeti galanto ledo
logia galatteemma Tiotonne divola la omma oso duuchate maassantine ooso tei woxui addiwi maassantine la emma woyte logia giidhoomma tonne divotiya shota cedikkiyo kayin la maatete addi addi qaal giddoy sa'naayte gottiinu huuxeichuno hakkui baalu giddo kayi maganu kaa'laonke maganu tenne baalate giddo kaa'lao anewa astinoe oama mooshi wem sitooti daafirano lowo geya galaxxeemma እግዚአብሔር በምስክርነቶቻችሁ ተባርከናል። ጌታ አምላክ ሆይ እስከ መጨረሻ ደግሞ በተስፋ መኖር ይችላል፣ በጸጋ መኖር ይችላል። ያንተን ስራ ሰርቶ ዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ከምንም በላይ ያንተ ስራ መስራት ማገልገል ያስደስታል። እኛን አንተ በሰራን ቁጥር አንተ የእኛን ስራ ትሰራለህና ዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ዘመናቸውን አንተ በማገልገል እንዲያሳልፍ ወዳቸው ልጆቻቸውን አንተ ባርክ። ልጆቻቸውን በጸጋ በቁመት በሞገስ በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ይደጉ። ጌታ ሆይ ስለ ሁሉ እናመሰግናለን። ጧት ጀምሮ እስካሁን ረዳን፣ አገዝከን። ቀሪው ጊዜያችን አንተ ነህ። Da'ataanoon kee galagalee daangoommoo saayisnummoo qixxaawwa loogaa agiidhitinueetaa nama asantinueetaa anfoommoo magano galaxi taawilee mawayitee magano galaxa faayyate togoo mittimmate adhamano loogaa faayya ceeti Itiyoo Barnabas ministeera xintaanchii paastor Baqqala loogaa baxaa ceeti kuni Ayanavano addi asine amallai cueti togo cuei ninken Itiyoo Barnabasi togo vicho galagalle assate logi hagivam maveti insa togo kagya ilishon samagani maassamiyo hekko suffaawla malava wole qixxaawwe xaandamogya hedhinoewa baala maassamme የሚያረካ የሕይወት ምንጭ ኢየሱስ ኑና በነጻ ጠጡ ይላል ለፈለገ ሁሉ ያዳርሳል የሕይወት ውሃ የጠማችው የሕይወት ምግብ የራባችው ለዘላለም የሚያረካውን ኑና ቅመሱት ኢየሱስ